Chuta pamuring keni nya maya pa pamuring oras ale. O chaya maya pa oras labod Kapampangan. Chuna kaya naman kening park malati keni uling ining playground ane kaburing panay magpatagos ko sining apo. Ganyan man. Chuta mo kayong kadinalan 46 tegalugan video ne. Dakala rin kaya katamong dinan na shoutouts ne. I Munandili August Navarro, kadwa i Ronald Michael Esmedia Bondok, at i Rick Portillo. Maya po oras kaya kayungan tuwid kongan nakalasalamat king kaya kayong lugod at kapag masabalan king kaya katanga mano pagumpisan ko ne ing Munandili sarilinan ing sarilinan tegalugan niya ing mas manayon ng Kapampangan Solwan ne ing katukino pansinan nga pansinan panekeng nga kakit ng pondarandaman niya ganga ako na minsan gagamitan kay nga pansinan ing mas manayon ng Kapampangan aulata ne ing katukino gamu-gamu Tagalog ya ing mas manayon ng Kapampangan niknik baluyo pa ring niknik ining katukino mamalit ining mamalit Tagalugan niya mas manayon niya kayong Kapampangan ning manalili tutuki linggo ining linggo ngayon ginamit de makanya kano at hinakang metong linggong mandiluan kano so ining itang pangagamit na Tagalugan niya mas manayon niya kayong Kapampangan ning paruminggo ang po ining tangi in tangi Tagalugan niya naman uling ginamit de kano tangi na kamong may garal kaya katamu kano kaya katami kakapatad kano wala mo tayong kabud mas manayon niya kayong Kapampangan kabud na ikanamo kabud may garal dening doon tutuki amano lang Kapampangan dapat wala mo kimula dening doon tutuki mumuna pamagsulod ing ginamit ng ano pamagsulod PPE kailangan niya ngayon marakaling COVID ing pamagsulod kimuya mas manayon niyo kayong Kapampangan ing pamanyulod ating katukina naman kutnangan kimuya naman kutnangan may mamo pero kana ako simple mo yung mas manayon na Kapampangan kutnan niya mo mas manayon niya kanita liwas kayong kutnangan deta namo kaya kami lupang mag-stricto na la maka-declare niya ang emergency yung interong bansa na ning Japan maka-require na kaming mag-mask tagana bista man kami patse lublal kami pakikwanan ming maka-mask kami lakwas na patse dakalataw kareng grocery makanyang kareng restaurant pero lately bala mo tatamad na kami ng munta kareng dakalataw makanyang masakit na o sige nung Kapampangan tamo ipangapampangan tamo at din kaya katamong anak din kaya katamong apo pangapampanganan tala tala panagalugan banting pa kayang migising la kagisingan da ing kaya katamong mga ning Kapampangan dakala salamat kaya kayungan kaya kayong pamanan tabi kaya kayong pamanalbe kareng alampat ng pamanalbe kareng kaya katamong video at luwid tamungan